Jawa party ani ka oriba man BJP amadi Congress ani ki marakta khugi awai akhugi pose khara adam tongna ki ba tare ngarang mangta so khugi mamang da khugi former chief minister na khugi lakadar ba 2027 gi election da khugi BJP in absolute majority 40 seat fanga kan da khugi mai pakani abigi wafam phau tham ki ba da khugi Congress ki side gi su khugi hausi gi matam sa khugi BJP se pan ba bo yadra ka sa kamaina 40 ka ga darim no haiba question ama khak so ang pa tare duka marak sida khugi praja miyam singsna koi popular government ama sem na gi I hause dugi madik tangkak nine hauraga su lai bani but housing for the popular government ama sem ngama bra ha sitting ngam da na lai bani absolute koi gi magic number su lai ba koi BJP party gi marak ta koi gi marak ta political class thokpa gi mami taba duga hokki gi leiba mokoi se unity ore habigi poti do media da fongdorok pas lei but unity ore ga hose fobda popular government ama sema ngamju basna kari no haba miyam gi ba wahang se dama hanga ga sulai bani but ngarang makta so khigi BJP thamba sanglen da koi emergency 1975 haina prime minister Narendra Modi ni iba lali ama khak fongbagi thorama ma khak ta so khoi state president hosik se koi election tawbagi matam nate koi gi lairiba issues na hana focus torakan da manipur da peace hanjalak na bagi post hana mak tawadam ne duga BJP ki side ki so center leader sing na koi gi popular government ama same na bagi pose dama khonara ga su lai habagi wafam mom khak su thammi former chief minister da phone to ki wafam da so gi manipur da hosik normalcy se restore to wa restore to raga leira bani haura bani hau ki ba tha tare ni pa se da koi ki ku ki amadi mai te ani gi marak da koi gi violence ki thabak se thok pa leite ha wafam khak su phung do ki ba ma se da koi gi yengba yare ba se kui kui jibak wata leitan popi amadi fuwala da kugi lomi singna low masagi lofam da low uba changwa matam da kugi kuki militants na no mai kaptharak pa da gi shock tana leiki ba gi por ama khasu lei bani lugu yamna thaza ba ya ba source ama da gi have tar koi northeast news da fongdorak pa paw ma khakta koi july gi thas da koi india ge prime minister se manipur da visit first time oina visit tarak pa ya ba gi por ama khak fongdorok pa have sare masi official ina fong bidi leitri but kadai fa ba chumgodoribon lad gadoribon have gi post house pa ba leitri laktar gadi prime minister Narendra Modi na manipur da visit taramba se koi last 2019 gi January thada koi lakhi bani adugi madung da manipur da thoi ba su koi ba crisis da ngasi fa da manipur da visit tarak ki ba later bani aduna hojik lakani harbsna chummagadi kadai fa ba koi gi kari gi damakta hai tare hojik last hours da laga kari haigadori bana tragan prajasi ge pam se tawgodori bra habi porama khaksu mayam da chamam na ba ma khaksu leiba ba tare marak sida khoi gi popular government ama sem bangam da ba aduga an awai akhum gi potau simak tawraga leiba aduga manipur da peace restore dore tha tare ni pan sida habi gi porama khaksu phong to ba so ami dance overall da khoi gi conclusion oina oza kamai yeng ba yai chan masi kano ni amra nuai ba khoi gi drama ma khana mani da ko haji sei khoi gi chahi ani hela ba ko ki terrorist in land ko ji ko tam na kauk thongna re praja sing sentiment ko na de ko praja sing ki thamoi da dinga si mai da chura ga dum lai ba dum kaw ngam da history mem ri puari mem lai di ko se khuda moina thi ba khangdra ngasi bo lai ri ba ko gi mi kuntra mu hai da re ko de na hawai ba ngang khra yauri na chen khra yauri na ha khra yauri ko mo gi family sin na tra mani pura mi na mo gi anusna thi ba khangdra lai ba yam jing sai ri thamoi da ngasi phau da halakhi dra na tra ga na tasena sigrabra ha bagi ba nung nang ba du ma pian da bagi masha ma de dum koktra li hetare adu gi matai da pulsi da amona kaung moi da ba ko gi akan ba chai theng yam ko gi tum mi ngai da ko ta da pa ma sa halam ba ko phamung manu tum jala po tu phung ung chu chingel laga dum thang len ga dum kapsla halam ba ko phamang su thu halam ba da sing chen ba chakhi ba da sa gi dum phung na halki bagi wari then dingthong maning da ko gi mpa ma sa dum ko gi kai ni laikai miyam gi isingi thakna isingi da mangta tangai supply to mona ja ba dum ba office staff le ja ba dum ba mayam du kumthara hakhi ba pa hakhi ba mama hi ho ba jiri gi accident ko ikhraba chahi ko gi thatre ni pa gi ngai ri ba ngang ho da ko gi lem tharakhi da ba gi wari se ko masi kana na ko ngam du question mane ko kana gumba job leader kharadi tawang ma mi khara hai tare ko so sang khara de ka dawre masi kok thuk posu tam dai ga ha du koi tai hai tare ko yam no si haijin ba te ko ai ngon ma ko da ai isa ma phok da si job leader khara de ha ko yaw frame ko koi kok thuk ngam ba tai kok thuk ngam ba tai hai ba gi ma gi thamoi du ne ko han khangni ji ko adu ko ma gi thamoi du na ai khoi miyang mi hut ora ka da di adu ko ma gi chai theng mayam je kaya mo an phangan du da ko sino ko mo hang jani ngem ko den ha ji ko na haijin ni ji ha ji ko hang bi ko sino la tu ni ko adu ha ji ta ga pa da na
vote lepiriba vote kabiriba dugumba ibungo bima mayam jungse respected member mayam jungse ngasidi mogi thamoi da kaidawre ai ko aduguma chaithing mayam jungse modi phangdrabanina magi mari mata yaudраbanina magi imung do thengdrabanina kaidawre aduguma do kaukthokpa ngame modi aduna haji ko haji si se khudang moina kuki terrorism chakal iba kan graba lan se justice amdi ko puthum thau tari es par logi matungina ai gi mi halame haidna mi do ko halak hasab na tebe ko adu halami mi do tawriba crime dugi oiba magi justice amdi ko puthum thu ebel tro aduna madu puthum ngam na bu tani ko na law haina ko na boundary je adu mun law making body lai diba miyang gi thawai lan thum gan gani lai ba dugumba mla kabiri ba miyang gi mi sungina masi kai do bi ga ko sini ko hanga hanga ngi ji ko oi loina ma ko haiba na sa de hairo ko su ko tawrima khangoro ma kari ko ni ga hango je ko ko ka su je de praja mo ko hajari ni ko tawiram ba yai mayama tawu tawiri ba sunu gi manung du de ko hajini ngi de si yongna chaitheng nanga ba si ba buda chap chana tawhum thuk khal tawirona ko habi du ko hajari ji ko aduna lairi film si matang da ko gi se sahi ani hela basi bawda ai yam nungai ba political drama ma ko akoi ngasai gi kana go makhara ju koi hanagi koi gi ruling party hai tare ne ko ruling party hanagi hai basi haji still mla ori banina pham thadong adri banina adum moi se part of ngasai hai jagi bodo ko sai power pai le bagi tapta le banina power pai nari banina mla hai power pai le banina ai koi haji kara le bini ba dum ba ruling party gi le ba koi gi out of hanaki le ka ga ji sum ying mi na se ko 60 assembly constitution level manungda 60 mla level manungda tara ama sakre ko tara se kana political party no koina loina bjp oina koina sai bjp oina koina mapang uiwani bjp dagi mayak skana kaba dugumba mla manga ko sum yeng se ko handa ki vote ka gari si bjp oina mayak skana kari si mi kun try to ne 32 numbers ne ka ri si then adu matai da osagi atopa ne hori ba osagi khogi jdu da moi taru ka bani npp ki da moi manga ka bani adu npp ki da moi taret ka bani adu kpa ki da moi ani kai independent da ahum kai adu congress party ki oina koi inc ki oina koi opposition party ro wi bisina moi manga kai ko aduna moi manga kari ba opposition party ki moi manga kari ba moi manga si tongana khaidok ro matung da ko lemhori ba out of 60 ki manung da 55 amadi ko mapang oina bjp ki absolute majority phangi ba du 32 ki manung si da moi phuong na mateng pangsil lagai tare ko lebak sarar pai mina da chamina da yaw ba du gumba ko sai tim ma hai tare ko tim ma oina 55 makutta pair kan da chatla lenga amane ba ko yankhai manga pair ga chatla ba du gumba 60 lei manung da akoi 9 agargi khoi yankhai manga pair ga akoi 95% hai tare ko sama gi manung da 95% pair ga akoi sasan taro la abal ro nikal ro assembly mane ko adugi assembly do ngasi kai dawre moi masen gi ba marakta mon manata baini khangde na tagana ngasagi moi gi masen gi marakta ngasai kare haini ukhan manata baini khangde leader pamna koini khangde actually ta singna moi yankhai manga leiraga PR thaman baga hi ju chena sai area to question mark myam lady ko khanya question myam lady ko jan ko nana hai badi khon hajan ningi di sidai da mathangi next election da 27 da ko mi out of 40 ka ni 50 ka ni na traga na sai gi 30 ka ni hai basi hajuji kari ba hajuji kara lady ba out of 60 ki manung da 55 ki oi ba numbering phangdana majority ora 32 kare party political party amagi adu ato political party singna mu mapang na mateng pangsilatna out of 60 ki manung 55 majority oi na khut pai dana khut pai thasan da bujiba buda confusing amada leira bo stage ma thamali se mathang da 40 ka na ai thabo dogam dra question la kare ko anna moi 40 ka ba 30 ka ba ko 20 ka ba out of 60 ka ba ga se mogi political party singi mogi oi ba kanoni ko mogi oi ba haibam thokpa ko sagi nuaina bala traga mogi ba haibam thokwa masat khoi thamaje ko tabudu issue der khoi haning di numbering mayam ka ba ka da bana tana khoina pamai di leader du ne pamai chi ko manipur ge chahi ani helaba lanje khoi ta sengna waroshin porna hona matamda waroshin porna hona matamda natana waroshin oina hona matamda lebak miyang ya khono hona matamda kana gum mla ma lebak miyang mo silkanda fashi kai kai re ko natagana miyang mo silkanda jen changi habdo no thubi khoi pen game yes kari kita makta mla du jen changi ba kari kita mla du ngasi miyang mo silka fashi kai ri ba kai ba kai je mamang ipa ipu ki wari khoi apna nei changi ko sai area ko hang janing si ai khoi ki lei ba British ki makutagi ekhoi ningkha tam phangam mai khoi manipur state manipur country lebak se manipur state se tachina manipur state na manim kha tam leba ma oina honna matam da hogi bai pai pugi puari wari da ko thenghang nai na thenagi lan myam gi marakta miyang gi damakta mahusna na phasi sai karaga ekhoi no thai thagi bai pai pugi wari ko
then bomb to marakta thang na lan thana gi pai pu gi wari se ngasi gi lady miro jai khoi kaung na ba Delhi gi mayon da phamba Amit Shah gi wari Delhi gi mayon da phamba Home Minister kano prime minister Modi gi wari Delhi gi mayon da phamba Sonia Gandhi gi wari Delhi gi mayon da phamba Rahul Gandhi gi wari na Manipur history gi hanik puar gi pai pu gi history gi wari se khoi thair na khona ba gi lambi ba khoi lakna mami ta han khoi nuai te ba ko mathona lai ragadi gas lai ragadi ipai pu changam khongthang do adugi paring puri amada Manipur Delhi gi mayon da lai ba du central leaders sing da Ponam Praswasi gi athau ba gi wari sini BTK gi wari sini then akhoi gi ipai pu gi lai oi ipai pu myang gi wari sini gai ba se mathona lai na li bungam no khona bi ko aduna ipai pu gi khoi gi sahi ko mo lak matam da ko akhoi gi phajaba dress chelaga phajaba dress akhoi gi lairang pai ra kan da numitu ki oina ko athau ba gi nising thorom ni gai taroga lai kat pa ko makhong chok pa Agos sangraba sahi persona ka dawre akhoi Delhi gi mayon gi Sonia Gandhi gi wari Delhi gi mayon gi Modi gi wari Delhi gi Amit Shah gi wari wena sahi lisang sahi chang hi pajima hore ba minon sin da sahi ek da sahi pokmin na rakpa lai min na rakpa sahi kare hai ni tumin jamin na pai ta masa masu gi ta ta gi wari li kan da si akhoi gi oi life sahi khoi life stream ma karan hona ba di madu khoi noi ta lai bi sun da ko Libiyo ke sukai de as a political party ki oina magi chapun to ideology magi principal magi leadership ke wori Libiyo ke sukai de ko madun political party magi wori ni de na mana Manipur history is you poram la kan di ngasi Manipur ki leiba sahi lisang chena lakwa dugumba Manipur history puari sahi lising mari mangai puari lai na ngasi miam na mahuk pona ngangi badu magi puari history je ngasi ke dum cookie terrorism na ko mema da ba mioi khara na lakan ngasi cookie terrorism ngasi lakan da Manipur thuai na sila ko tam dai koi do ya du no ko Manipur thuai na hona ko tam da ka do khoi madu yinga ke do man ke gi no e da ka di Delhi na ngasi PR thamjalle na tam Delhi na chhani chhani kan ngasi ke dawre na kan ani mak akhoi shuda laiba pasakshi akhoi espa logi matungina ko espa logi matungina shuda laiba kamusin gina magi pihom to shugi ground run thugai dana micham hale ko toroi da thok mayam tawre extortion mayam tawre highway lambi sim di da ayer apan pire then mo crime mayam chithare habase masi lenga ama state lenga ki oiba assembly ma du khangdana warep lawdana shu abrogate to do ni habase state ki oiba disinam lawra mtro adugu man lawki bu warep to center na kagi da mutang asi Manipur praja miyang wi wa khanna bi dana Manipur gi kabi wadu ma assembly hom khanna bi dana asi shudre ka muisi no wa lumna lawra ka ngasi kagi da muta moina sanma kagi no ai ta ka sai da bi MLA mayam je opposition ma ruling khai dana mo gi ba phidem lo matam oi di represent to nem lai di asai area sa moina ngasai political drama ko political drama sai ani hela ba lan gi oi body ji kai dog ji gi hai no khanna bi muta ai aban hai ni out of 60 gi manung dai khoi 50 kani 40 kani 60 kani ko amana mohai ni suno kanda naril le kanda vote thoji ga har kani ko adu ma political drama do nogi adu political drama no mara mo kanda akhoi praja miyam je khangjong thangal kanda congress na mu otpa BJP na mu otpa ada to national party political party khara kalebak thukai na hona badi yawri badu ba national political party sing na mu phai na mu otpa yung na mu otpa khawa mu otpa ko all kind of program ni kam ko thangina ko sino ko khangjening e ko si ai hai jari si kana ko individual na moina nungai ta ban kana ko individual na ko na pamde ha ha so de ko ano